На лице у меня только след от огня, на душе у меня. Мне протянутых рук, но горячий мой друг был неверный мой друг. Он был неверный друг. Он был неверный друг. Он был неверный друг. Такая была игра, пока не погас огонь. Так было еще вчера, пока не погас огонь. Так было еще вчера. Мне говорили, любовь твой. Такая была игра, пока не погас огонь. Пока не погас огонь.
мокрые жесты женщин пьяных и алкоголя в рекламах золотых. И вдруг среди толпы так постоять тумана. Вот Лондон, но душа ревущих страх боит. Голосом, одеты были в свитера, это был бы уже не хэви-метал, что-то другое. Самодзейная группа 7 Герц играе металічны рок. Знаёмае аблічча, скураныя даспехі, металічныя цацкі, эксцэнтрычныя рухі, пранізлівы гук. Юнакі на пачатку жыцця. Сёння яны абралі для сябе вось такі спосаб самавыяўлення. Што гэта? Мода? А магчыма, што іншае? У захопленасці ім не адмовіш. І такая ж захопленасць у вачах іх паклоннікаў. Але яна не на ўсялякі густ. І ад гэтага натуральнае пытанне. А ці трэба такую музыку слухаць? І ці музыка гэта наогул? Так, на наш погляд, гэта пакуль што толькі перайманне. І, напэўна, не самай высокай якасці. Але мы ўпэўнены. Папулярнасць металічнага року сёння з'ява перш за ўсё сацыяльная. І ці не занадта доўга мы заплюшчвалі на яе вочы? Якімі стануць гэтыя падлеткі праз 10-15 год?